maruiba pausing Manipur da amuka hanna popular government amma lakpa matamda kari firip lawgadage haibadu mafam asida leiriba party asigi tongan ba workers stakeholder kayaga tanaduna miyamna yaba lambida party asina chatkani haina NPP ge national president Conrad K Sangmana hairi Manipur के चीफ सेक्रेटरी ने थोखिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इन्ना मणिपुर पुलिस के IPS अमदी MPS ऑफिसर कुनमापन के फॉर्म होंगदोक होंगजिन तौखरे मणिपुर लोक आयुक्त के नॉन जुडिशियल मेंबर ओइना रिटायर IAS सिद्धार्थ किशोर देव वर्मन ngasi मणिपुर के गवर्नर ना वसक लौखरे Amadi Chayol Amachukna Chatharakiba Humfudara Mathoy Suba Wildlife Week Celebration Manipur Lengak Nistinduna ngasi Palace Compound Leba City Convention Center Dolisin Kre ISCOM Manipuri Pau Mityeng Tabirba Pumna Mapuruk Sana Sherminna Tara Mokshabagaloina na Pungjasi Fawbagi Maruiba Pau Sing Sandok na Pijari Chahi kaya Manipur da ing tappa fibam ama lakpa ngamdri hairagasu tha khara asida Manipur da yamna chauna thokhaningdaba thodok thoklakpagi paudi tadre athuba matamda lamdam asida miyamna yaba popular government ama thuna lakpa oiresano mahaki khongchat asina Manipur da oiriba fibam asida kadai fauba mateng pangba ngamgadage haibadu yengba lakpani haina National People's Party NPP ge national president Conrad K Sangmana hairi Numit ninigi Manipur gi khongchetta ngasi imphal international airport thunglakhiba Meghalaya gi so chief minister oiriba Conrad K Sangmana mafam aduda paumi singda karigumba state asida amuk hanna popular government ama lakpa matamda National People's Party na kari firep lawgadage haiba ado mafam asida leiriba party asigi tongan ba workers miyam stakeholder kayagatana duna Miyamna yaba lambida party asina chatkani haiki airport thunglaba aduda NPP Manipur gi state president Yumnam Joy Kumar working president Sheikh Nurul Hassan MLA Mayang Lambam Rameshwar MLA Khurai Jamloken MLA TH Shanti NPP women's wing amadi youth ki workers sing yauna Mahaputaram no okhi party asige national president lakhiba aduda party asidagi mikhal da mai paktuna hojik MLA oina leiriba oinam AC gi MLA Irengbam Nalini Devi amadi Tamenglong AC gi MLA Jangemlong Parmaidi airport ta lakpa ukhide Easy for me to say it, it's only my individual view. There are a lot of agencies and government of India as a whole has to look into it. But yes, as a party, we have seen that situation is better than before. I think a lot more has to be done. We have seen a reduction in the violence, but that doesn't necessarily mean that the peace has, come in. So the process of peace, the process of trust building, the process of engaging with each other, I think there's a lot of work to be done. So that is the reason why leadership will play an important role. Political parties, different stakeholders will play an important role. And I hope that this engagement process can happen so that we can see that overall lasting peace and lasting solution comes out. See, as political party, for us and for any political party, it is important to reach out. It is important to engage. If we don't engage, if we don't connect with the grassroots and with the people, then there is some way we are missing a point. So our idea is really to reach out and to listen. So we'd like to listen, reach out, take suggestions, and then decide on what the party would do and how we could play a role in ensuring that we are able to improve the situation. Nakalamaromda hojik ngai haki mamangda NPP gi national president Manipur gi governor Ajay Kumar Bhallagasu unakre masigi mamangda Conrad K Sangmana ngasi hotel classic grande da Manipur da leiriba tongan ba civil society organization singi luchingba kaya ga unaduna wari sanaki masiga loinana more Chorachandpur gi tongan ba mafam singda leiriba IDP singi mihut kangbu singsu unaki
Manipur ki Chief Secretary Punit Kumar Goyal na thokiba order amagi matung inna Manipur Police ki IPS amadi MPS officer kunmapan gi firm hongdok hongjin tawkhre Manipur ki Governor gi ming da thokiba order amagi matung inna IGP Intelligence NAB amadi DIG Telecom oiramba ningsen warngam na pairakpa thabak sing adugi mathakta IGP Zone 2 gi thabak su yengsilagani DIG Range 2 Jogesh Chandra Haubijamna DIGP AP1 oiragani DIG AP1 yengsilamba N Herojit Maitaina DIGP AP2 oiragani DIGP Range 4 oiramba P Gaulungmau Ningshitna DIGP CID CB NAB Cybercrime loinana IGP Zone 2 gi thabaksu yengsilagani DIGP Range amadi DIGP AP2 oiramba Maharambam Pradipna DIGP Range 2 loinana ahenba thabak oina DIG Intelligence ke thabaksu yengsilagani SP Imphal East oiramba Rakesh Balwanna DIG Range 1 loinana DIG Range 3 gi thabaksu puragani SP Ukhrul loinana SP Kamjong gi thabaksu puramba ningsem wasumna DIGP Range 4 oiragani Thaubal gi SP oiramba Shivanand Survena SP Imphal East oina laklagani SP Bishnupur KSH Ravi Kumar na Taruk Suba Manipur Rifles ki Commanding Officer oiragani SP Kangpopi oiramba Manoj Prabhakar na SP Thaubal puragani Special AIG Legal gi thabak puramba Babita Rani Swayan na SP Ukhrul oiragani SP Churachandpur oiramba Prakhar Pandena SP Jiribam Amadi Taruk Suba MR gi CO oiramba Shankar Devna SP Bishnupur oiragani Anoba order asigi matung inna Tholu Roki na SP Kamjong Gaurav Dogra na SP Churachandpur Avinap na SP Kangpokpi oiragani haina palli Manipur Lok Ayukta gi non-judicial member oina retire IAS Siddharth Kishore Dev Varman ngasi Manipur gi Governor na Raj Bhavan da wasak lokre hairiba Raj Bhavan da pangthokiba wasak lobagi thauram aduda Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalla Chief Secretary Punit Goyal amadi atai makok thongba luchingba kayana saru yaki panbayabadi Siddharth Kishore Dev Varman asi Kumja Lishing Ani Kulhumdoida National Commission of Minority gi Secretary oina Thaupuram Labamatong Kumja Lishing Ani Kunmarida Manipur Public Service Commission MPSE gi Chairman su oiramba Mishak Amani loinana ngasigi thauram aduda Manipur Lok Ayukta gi non-judicial member oina nauna wasak laukraba Siddharth Kishore Dev Varman na hai non-judicial member ama oina mahakna thaupuringai matamda tawfam thokpa thabak thauram singbu amata kaidana chathagani haina mahakna phongdokhi Lamlaki sa uchek sing asi kannaba honabada aikoi khudingmak saruk yamin nasi haina Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalla na phongdokre wafam asing asi Human Wildlife Coexistence haiba team da Forest Department Government of Manipur na sinduna Palace Compound leiba City Convention Center da pangthokiba Humfudara Mathoi Wildlife Week Celebration 2025 ki grand finale gi thoram amada athoi bamithung gi warol piraduna warol mahakna phongdokibani Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalla na makataraduna Malem gi mafam da tangna fangba sa uchek amadi orchid makhal kaya ama lamdam asida fanglibani hairiba kaibul lamjau National Park da malem gi mafam atai da leitaba sangai amadi loktak pat ki atawba fum asi mafam asi khakta da leiri masida natana Tamenglong District None District Tengnopal District Kamjong District amadi Churachandpur District da Himalayan Black Bear amadi Sathiraba Himalayan Sun Bear singsu fangli loinana malem gi oina sang na paibada sakhang nariba Amur Falcon hairiba uchek asisu Tamenglong District ta chaktaba lakli hairiba mamalyam laba sa uchek sing amadi umang kannabagi damag lamdam asigi Forest Department NGO sing yauna tongan ba miyoy sing na mahusagi khal asibu kaidana thamnaba su honari amadi lamdam asigi maru oina tungi miron oi hogadoriba mahairoi sing daso awareness matik chana pibiba haiba asi yamnamak tangai fade
amadi mahausagi khalda ahongba pirakliba malem asibu kannabagidamag aikoi khudingmakna hotnaminnaga mathau tai hainasu phongdoki hairiba thoram aduda manipur gi chief secretary dr punit kumar goyal lainga ki makok thongba official sing yauna central secretary force amadi school gi mahairoi singna saru yakhibaga loinana wildlife week kamari loinana pangthokiba essay and painting competition aduda makok mathang ta khraba singi mafam dasu certificate recitation amadi sel gi mana kaya piduna pukning thogatki ngasigi thauramgi saruk ama oina miyamda wildlife amadi umang kannabagi matangda awareness pikiba NGO sing amadi wildlife kanbada achoba thaudang lawriba singda social gi mana piduna ikai khumnabasu utki Yet challenges remain: habitat loss, deforestation, forest fires, poaching and illegal wildlife trade continue to threaten our fragile ecosystems. Climate change adds another layer of complexity as development takes place. We make big highways, we make rail lines, we cut forests for other development projects. It's clear that the task of conservation cannot rest with the government alone. It requires the collective resolve of every citizen. I am happy to note that the Forest Department, Government of Manipur, is taking proactive steps from strengthening protected areas and promoting ecotourism to integrating modern technology like drones and GIS for wildlife monitoring. Equally encouraging are initiatives that link livelihood with conservation, ensuring that protecting nature also benefits our communities. People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripak ki nifu nipalak suba mapokumon thauram lamdam asida khundamin nariba yelhomi furup sing chingmi tami miyam pumnamak khutsamnaduna mapung fana pangthokre lona thingkraba lalholu Pripak ki Department of Publicity and Propaganda gi Publicity Officer Mangal Khumanna khudyek piduna thadorakiba cherol amada Loop asige nifu nipan rak suba mapokumon thauram asi Central Headquarter CHQ General Headquarter 707 Mobile Battalion Base Area 1 Base Area 2 Base Area 3 Base Area 4 Tactical Headquarter THQ Training Center TC Transit Camp Mobile Battalion 01 amadi Mobile Battalion 02 na chingba tongan mafam singda pangthoki Party ki Chairman Interim Council Ahiba Angomna Athoiba Mithunglen amadi Charge Affairs Publicity and Propaganda Leibak Ngakpa Luwangna Thoramapu Oiduna Central Headquarter da Pangthokpa Sing Lemlaba Thoram amada Chairman Interim Council na Maira Chukhatuna Thoram Hagdoklaba Matungda Lupki Firal Chingkhatki General Headquarter GHQ da Pangthokpa Achamba Thoram amada Red Army ki Chief of Army Staff Charge Affairs, Medical and Family Welfare, Deputy Finance Secretary Organization ki members sing na saru yaduna pangthoki. CAS na Maira Chukhatuna thauram adu hawdokpaga loinana party ki firal chingkhatlaba matung laikhidraba athaubi singda laikatpaga loinana revolutionary gun salute piduna ikai khumnaba utki. United Base Area da Labor Red Army ki 707 Mobile Battalion da pangthokpa Chinglem laba thauram amada Base Area Secretary Langambana Athoiba Mithunglen amadi Red Army ki Camp Commander MD Pakishna thauram mapu oiduna Base Area ki Secretary na Machu Tarit ki firal chingkhatpa mapung oiba thauram oiki Aroibada nifu nipan suba Pripak ki mapokumon thauramga mari leinana Yaifa Paujel Pirakhiba WESEA amasung lamdam sigi machil manau oiba ningtam yawo lobsing amadi Ireicha pumna mapo thagat pa phongdorak pagaloinana lamdam sigi yelho furup sing chingmi tammi ichil inaw singda mapokumon thauram asibu mapung fahan khibagi damak lob asigi maikaidagi miyambu cherol asida thagat pa phongdorakli
Ngasi October tang mapan kumja lishing ani kunmanga numit asi Pripak Progressive ki fingang lani safong bagi nifumapan suba numit ni iraiba kannabagi chathariba lantheng asida thawai katkraba pumna makki mafamda yawol gi ikai khumnaba pirakli awa ana asok apan nanglaba mangkhibadagi thiba fangdriba amasong langje narakliba imung manung singi awa potlumdasu party na saruk yajari lona thingkraba lalholu Pripak Progressive ki chairman Longjam Paliba M na khudyek piduna thadораkiba cherol amada leiba khunai ama mutharakpagi khudam takpasi furup masil muknabagi lan thabok fangdabagi changwangba tinnaba loinaba ngamnadaba climate change da pukning changminadaba birth rate nemakpa thawai yauna thabak sunadaba asini Manipur di masagi ngamkhayat laga maning tamjona lengak charakliba leibak amani India gumba land of invaders nate adubu ngasidi Indian oi hankhibadagi Manipur su land of invaders olakle amot panakuplaba Indian leaders singna leibak kainaba pirakpa yathang pernicious commandment bu maite politicians singna wakhan khanthadana ani lori khaidi political nightmare oina manglak na duna hingna asiba living dead oina adum laikhini khudam oina haujiki ningba kairaba MLA singsida adum yengbiro ecocide and ethnic based terrorist singsi protected community oina thamkhre tampaki furup singi maning tamba hak singbu khudum chansilduna Lanban khazil liba kangbu asi fawba warak pangamdraba Government of India da kayam thazaba thamkidoino haina cherol asida hanglakli Mainland India gi media amasung organization kharana atamnana maitai furup ki mayokta aranba wafam kaya sandokpa lepte Indiana media propaganda economic and cultural war tawraktuna maitai singbu mapalamda awaba kaya mayok nahalli matik magul thauna lingjir leitraba Maraibak nungsidraba singna leingakpa kakistocratic government oina matam sangna state asida palakpadagi ngasidi maitaina Indian oina hingbasu khudong thire India gi mayokta lepasu kiningai oirakle thauna lingjel manana khongfam chetna lepminaraga yeknaba singsi thengnaminasi yeknababu mayoknaba haiba asi lalhoba amasong miyam gisu iraipa kannabagi apunba dharmani khallasi haina makhata na chairman gi warol asida thamlakli Universal Mothers Organization UMO gi mityeng makhada First Nupi Lal 1904 Observation Committee na sinduna taret laksuba ahanba Nupi Lal ningsing thauram ngasi lamfel khunawda leiba UMO gi office ta pangthokre hairiba thauram aduda UMO gi President Moirangthem Sarojini National Media Confederation New Delhi gi convener LM Sana World Human Rights Protection Organization International Crown Chairman Dr. Loijinglen Chingsang Lakpa Namayrakpam Ko Committee gi Executive Member Julia Singlai Amadi Atay Maru Oiba Mioy Singh Athoiba Mitunglen Singh Oina Saruk Yaki Amadi Thauram adugi saruk ama oina ahanba Nupi Lalda leikidrabi thauna fabi ima manga gi mafamda miyam na haikat leikat tamduna ikai khumnabasu utkhi ngasigi thauram aduga mari leinana UMO gi President Moirangthem Sarojini na phongdokhibada lamdam asida ani suba Nupi Lal thokiba leirabadi ahanba Nupi Lal thokiba haiba asi leifam thokpani hairiba ani suba Nupi Lal Observation Committee asi lingkhatkiba matamdasu mahak masamak hakthengnana yaurakibada nattana achoba thaudang kayasu laurakhi aikoina tapna thizilakpa matamda lamdam asigi ipa ipu singna kaboda uyanba thabagit amadi Chandon Senkhai gi matangda thokiba lal asina ahanba Nupi Lal ni haibasi khangbang haurakhi amadi ahanba Nupi Lal asi thokraba matung kasturi da cheng tangbagi matangda ani suba Nupi Lal amuk thoki haiba asi khanglakhi maram aduna UMO gi mityeng makhada ahanba Nupi Lal gi thauram asi chathaba haurakhibani haina makhata khi 9 October Numit asi khas Nepidan si thoki bane adubu kanagumuladi Nepidan jibu ani tho abra mo organization ni pasien de semo ya ra pangthok ta thok oina karin na ra nga khitaba nati ya nga ti adubu ngali nei degi akhoi jane pa mangga guys family sana maga imai ja khoi khane ani shubo Nepidan lai ga di aha man Nepidan lai phang thoi matam aduga su aha man Nepidan
ani su bune pilan je ning khat phamatan da koi isa ma yang kana chelai yang kana yawai achawa thojang lori lawpa matan je ani su ba haibasi ma leibani na amaji lepham thoi haibasi haina kan jap mane khumni adu akhoi tamna tawa sum thigin ba awakan da khangai amane pilan ji na sumna tai akhoi ipai pusing kaboda uyama thabagi tandonge senghagi mayama lal aseng se amane hadari ko khangba hoy adu lal aseng do hundu umaga akomba yi ani shuba na teng tangwai kakuri adu hobi bani hada poche khang tai si kuntra ga mari ma khena ko gap le tai le ku tara ga di ka bai taw ga gi hada charo lama mingo lama oi bane ma se punsin na ba yaro hada khang ba de khan ba de gi ai ko na amane pilan si ko hodok chara State asidagi khangatlaba saknairaba oja mangada ikai khamnaba utuna ngasi Jos Ramos Hortra Teacher Award 2025 kutsinabagi thauram ama Thobal District ke Samaram dalaiba Jos Ramos Hortra International Peace Center da pangthokre Discipliya Foundation na Democratic Republic of Timor Leste President oiriba Nobel Peace Prize laureate Dr. Ros Ramos Hortra Giming da Kachaba Award Aduda Momento Shawl Amadi Cash Award na Chingbasing Yauri Jos Ramos Hortra Teacher Award 2025 Fangkraba Saknairabo Oja Singh Adudi Kumbi Sandhong Upper Primary School gi Headmaster Su Oiriba National Teacher Awardee Khangembam Indra Kumar World Thangta Federation gi President Huidrom Prem Kumar Nogada Boxing Academy gi boxing coach Fairojam Sanabiten Laikpon Upper Primary School Kongbagi Headmaster Wanglembam Gobin Amadi AMIMYDO Mayang Imphal gi volleyball coach MM Amir Husseini Award Sing Adu Lisipriya Foundation gi chairperson su oiribi mahaki apopi mama K Bidyarani na khutsinakibani hairi Mera Ho Chongba Festive Fair 2025 ka mari lainana lamdam asigi traditional handloom amadi handicrafts ke pothok sing asibu karamna malem da masak takadagi haiba hiramda numit nini chupna chathagadaba seminar cum workshop ama ngasi palace compound da leiba iboyaima shumang lila sanglenda hodokre MUTUA Museum ge Director Muchua Bahadur na moderator oikiba thauram aduda Directorate of Handloom and Textile gi Financial Advisor TH Gunindro Singh amadi tongan ba National Awardee Singh nasu saruyaki ngasigi thauram aduga mari lainana Handloom and Textiles Manipur gi Deputy Director Thokchom Basantana Fongdokhibada Hairiba Festival asina lamdam asida leminariba tongan ba Furup Singh IDP Singh amadi National Awardee Tarana Puthokpa Pothok Singh Gim Oiba Stall Humfuna Saruk Yaduna Makoigi Oiba Platform ama pinaba hotnabani amadi Stall Singh asida yamna hongba mamalda handloom amadi handicrafts ki pothok Singh fanghaliba asida lamdam asigi miyam nasu lakpiduna support tawbiyo loinana numit inigi oiba seminar cum workshop asigi manung channa aikoigi oiba handloom amadi handicrafts ki products sing asina lamdam asigi economy bu karamna chawkhat hanaba honagadage amadi leiriba nat ki oiba pothok sing asi karamna yokhatkani haibana chingba hiram singi matangda akhang ahai kayana saruk yaduna ngasidagi hogadoriba seminar asida kupna khana nainagadori haina so phongdokhi अखोई सेमिनार का वर्कशॉप मसीदा अखोई हैंडलूम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट की मतंगदा मसीना अखोई इकोनॉमी दा करी पुरक्प याबगे अमसुंग अखोई लैरिबा ट्रेडिशनल की प्रोडक्ट सिंग असी प्रिजर्वेशन कमायने तौगनी अमसुंग प्रमोशन कमायने तौबी याई अदुगा करी प्रोस्पेक्ट लई अखोई मार्केट अहुम थोए हैरसु डोमेस्टिक मार्केट इसागी स्टेट मार्केट स्टेट की मपान नेशन मपान लंबी स्टेट पुथोकद पोट अहम सूबद ग्लोबल एक्सपोर्ट तब पोचे मैम करी करी मदम तानाब डिजाइन डिजाइन मैम से मोटिव है चार्टर यांकई 750 मोटिव हेन लेरबनी मणिपुर
ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯗ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯦꯛꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯇꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯈꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯈꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯖꯒꯅꯤ ꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯥꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 19ꯗꯒꯤ 60 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯏ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की सेक्रेटरी डॉक्टर हुइड्रोम रोमेन हाइरी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल मणिपुर अमदी मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की मतेंग लोइनना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच कुंबी आइडियल यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुंबी अमदी छायाताप फाउंडेशन ना डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स का खुत्समनदुना कुंबी अवांग हाई स्कूल दा पांगथोकपा अवेयरनेस कैंपेन ऑन वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के थौरमदा वांगांगलोई ओइना वाफम असि फोंदोखिबनी डॉक्टर एच रोमेन ना मखाताना हाइकिबदा कुंबीदा वॉलंटरी ब्लड डोनर हुमफुदरा रोमदी लेरे अनोबा ब्लड डोनर दी कया थोगलकते मसी ई पीरगा करी अमांग लेगदगे हाइना कीबदगे ओइरंबा याय ई पीबदा अमांग अमत्ता लेते मांगबगे महुत्ता मियोयबगे पुंशी कनबदा मतेंग चावना पांगबा ngambata natana isha isagi punshi sangnaba lambi amasuni hairaduna ई पीबना स्ट्रोक तौबगे चांग हंथाहल्ली अमदी फबदा वाबा अनाबा हाइबदी incurable disease kaya amasung ngakthokpada achoba mating oi maram asina voluntary blood donor masing yamna thoktuna hospital da leiriba igi awatpa kaya sing asi mention biba changi aikhoina isana yana thoglaklaga miyoibagi punshi kannaba i katpa changi haiki ngasigi thauram aduda hana masagi i katkraba amadi voluntary donation sing sinbada achoba thaudang lokhiba manipur gi tongan tongan mafam singdagi lakpa miyoy yankhai tarukta certificate of honor piduna amadi thoidok hendokpa thabak tauba volunteer singdasu nat ki lengyan yanduna ikai khumnaba utkhi thauram aduda kumbi municipal council gi caretaker chairperson w priyoranjan KIYDO कुंबी की प्रेसिडेंट KH नेताजी नेशनल टीचर्स अवार्डी KH इंद्र कुमार रिटायर्ड DI मोइरांग थे मेघचंद्र सोशल एक्टिविस्ट W शोभा अमदी संजय अहंथिमसु सरयाखी कुंबीगा अदुगमा वॉलंटरी डोनर मसिंग यामी मसागी हुमुरामु सुर ई पीवा याखई मथुक ई पीवा मयाम मेरे आई सामसु याखई को हुंदोरक ई पीजखरे अदो हाइबसे सोम सु मसिगी पांगल से थंगा से ईश्वर पी दबरा हाइदि पी को लोइनबो अकोइ खुदुमुक चपाना पी लेपना पी रो मिदि हुंपो मलाव पी रो बिना मी यामरे कुसी कनबे यादोनेबा लेंगाकना IDP सिंगिदमक्ता सारिबा प्रीफैब्रिकेटेड हाउसिंग असिगी अचंगबा सेंफम अदो मणिपुर गवर्नर ना मियामदा खंगहनबियो हाइना MLA TH लोकेश्वर ना फोंदोरकली वाफम सिंग अरांग ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल ईस्ट के सजीवादा लेबा टेम्पररी शेल्टर होम दा पांगथोकिबा नोंगमगी ओइबा खन्ना नैनबगी मिफम अदुगा मरी लेनना पाउमी सिंगा उनबा अमदा महाकना फोंदोकिबनी MLA थोकचोम लोकेश्वर ना मखा तारदुना इनकम जाय लिशिंग अनि कुलहुमदोय मे अहुमदगी थोगलखिबा लंदम असिगी इरांग नमरम ओइरगा लांजेनदुना रिलीफ कैंप सिंग द चंगजफम लौदुना लेरिबा IDP सिंगी लेनबा हाइदुना तोंगा तोंगारबा मफम सिंग द सारिबा प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग असिदा थादकिबा सेंफम असि कयानो अमदी करंबा कंपनी न सारिबनो हाइबा अदो प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग दा लेरिबा IDP याउना मियाम द मयेक सेंगना खंगहनबियो अमदी सेंट्रल लेंगाकना IDP सिंगी दमक प्रीफैब्रिकेटेड हाउस सानबा थादरकलिबा पैसा अदुगा हौजिक सेमगत सागत लोइरदुना लेनरिबा हाउस असिगा चानरिबरा हाइबा असि IDP सिंग अमदी मियामगे राइट्स ओइरिबनी अदुबु हौजिक तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा सारिबा प्रीफैब्रिकेटेड हाउस सिंग असि सेंट्रल लेंगाक ना थारकलिबा सेंफम अदुगा चानब्रा नत्रगा चानदब्रा हाइबा असि हौजिक फावबा मियामना चममनबा पोकनरी मखोइगी लेफम थोकपा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग मतिक चाना थंबगी मम्मी अमत्ता ngasi फावबो उबा लेते अमदी IDP सिंगबु सा सन लोइबदौना अपिकपा काखु अमदा थंबा हाइबा असि यामनमक लाइबक थीबा अमनी मरम अदुना IDP सिंगबु लेनबा हाइदुना लेंगाकना प्रीफैब्रिकेटेड हाउस साबगी तमक
थादरखिबा सेंफमसिंग अदुगा IDP सिंगना हौजिक लैरिबा प्रीफैब्रिकेटेड हाउस असिगा चानरिब्रा हाइबा अदु मणिपुर गवर्नरना मियामदा मयेक सेंगना खंगहनबियो अमदी प्रीफैब्रिकेटेड हाउस साबदा चंगखिबा सेंफम याउना कंपनी ममिंग अमदी कॉन्ट्रैक्टर सिंगी ममिंग प्रीफैब्रिकेटेड हाउस सिंगदा थेटलगा थंबिना हाइनसु महाकना अपील तौखी कुंबी आइडियल यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मंगारक सुबह फाउंडेशन डे कुंबी अवांग हाई स्कूल कैंपस ता पांगथोखरे थौरम अदुदा कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल के केयरटेकर चेयरपर्सन वहेंगबम प्रियोरंजन KIYDO कुंबी के प्रेसिडेंट वहेंगबम नेताजी नेशनल टीचर्स अवार्डी खंगेंबम इंद्र कुमार रिटायर्ड DI मोइरांग थेम मेघचंद्र सोशल वर्कर संजोय अहंथेम सोशल वर्कर वांगखेम शोभाना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी थौरम अदुदा सरुक याखिबा KIYDO कुंबी हौदोकलंबा लायोइख्रबा मियोय अहुमगी मफमदा मियामना हाइकत लेकतसु तमखी थौरमगी सरुक अमा ओइना नाट की जगोय इशै कयासु उठखी वांगांगलोय कयानसु KIYDO बु कुंबीबु चौखतनाबा होनाबदा लौरिबा थौदांगसिंगी मरमदा वांगांखी लोइनना KIYDO गी थबक थौरम सिंगदा कथोपगा लोइनना थबक तौरिबा वॉलंटियर्स सिंग अमदी KIYDO गी थबक थौरम सिंगदा मतेंग पांगलिबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गी थौमी सिंगदा सखंगचे सिंग पीदुना इकाई खमनबा उठखी थौरमगा मरी लेनना नेशनल टीचर अवार्डी खंगेबम इंद्र कुमारना फोंदोखिबदा खुल नत्रगा लेकाई अमा चौखतनाबा होनाबदा मफम अदुगी क्लब की थौदांग यामना चावी KIYDO नसु कुंबी की थबक थौरम कयादा मांगजुल थादुना चेन चोंगदुना होनाबना कुंबी की मियाम की चौखत थौरांगी थबक सिंगदा अचौबा मतेंग ओय KIYDO ना लौरिबा थौदांग असिगुमना अतै मफम सिंगदसु क्लब सिंगना एक्टिव ओइरगदी खुनाई असि यामना थुना चौखत मिन्नबा ngamgani हायरदुना मिखल गी मतमदा शेल लौरगा वोट थादबगी चटनाबी अमा लैरिबा असि मियाम चंगदुना मुथतनाबा होनामिनसी हाइखी महाकी माइकेदगिसु संडे कैंपेन हाइना महाइरोय सिंह हिरम खुदिंगदा अचुंबा वाखलदा लाकनबा कैंपेन नचिंगबा चथगनी हाइकी अदु सुमाइना लेका की वाट के लेरिबा कलब मयाम सिंचिना सुमाइना खितंग लेरिबा कलब सिंचिना एतिबो ना खितंग ले बिना मतंदा खुनाई की मायो से असु मोमले लाकनी खले अदु मसी लेरिबा खुनाई से येंबियो को सही साथया सु सही क्या सुरोगे खुनाई के सुम तोर का लाकतो इसे सेना ओजा सुवासु अदुम बसा याम का है तिंग दे भोट कानिंग दे अरे अखोगी इबाई मेगा दिया जो बसा तिंग दे भोट कानिंग दे बा अरे इना संदे जो बसा याम तिंग दे भोट कानिंग दे बा हाई सिंग के बसा पाइसे दे बा अदुबो लेरिबा खुनाई सिकी सतम जिना लेबे लेतोबा नमना बे इनने हादुगी थौनादा इसे से तौरिबा सतम तालो बनी ने याम से सिनेदा हौजिक सानबगी पाव अमुक लौबिरसी चिंगामथक यंग लर्नर्स क्लब चिंगामथक न सिंधुना चटलिबा थासिगे मंगादगी टीम 13 ना ग्रुप मरीदा सरुक यारगा चथरकलिबा अहानबा CYL से ग्रासरूट फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakeba मैच सिंगदा अतिया फुटबॉल स्कूल टीम ए ना रतन FA बु पांजल मापन सिनो दा माइथिबा पीखी अतोपा मैच ता 5 ब्रदर ना संगाई FA बु पांजल अमा सिनो दा माइथिबा पीखी मैच अमदना हाइरोक FA अमदी नेसुना सनखिबदा पांजल अमता चंदबा ngamdana ड्रॉ ओइखी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना टीम 12 सरुक यारगा SAINERC ताकियल गे फुटबॉल सनबुंगदा चथरकलिबा अहुम सुबा प्रीमियर लीग की ngasi सनखिबा मैच अमदा RAU लाइरिक येंगबम लेकाइना IYFC बु पांजल अनि सिनोदा माइथिबा पीखी मैच असे माई पाखरबा RAU गे पांजल अनि अदो लैशी सिंह अमदी CH याइखोंबना मैच की मिनिट 94 अमदी हुमफुनिथोय चटपदा चनखी लीग असेगी ngasi सनकिबा अतोपा मैच चा
एम खाबम अमदी SSU सिंजमैना पांजल अममम चन्नदुना ड्रॉ ओइखी मैच असिदा SSU गी सनारोय निंगोंबम कबिराजना मैच के मिनिट तरे चटपदा टीम गे पांजल अम चंदुना मांजुल थाखिबदा AIM गे सनारोय नोंथोंबम नेनाल्डोना मैच के मिनिट निफु मंगा चटपदा पांजल अम चंदुना मैच असि ड्रॉ ओइबा ngamखी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना सेप्टेंबर 18 हौरगा पामियाल ग्राउंड पार्ट चथरक्लिबा कुंट्रा सूबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग किंग सनकिबा मैच चा SOYOU संजेनबमना KYC खुरखुलबु पांजल अहुम सिनोदा माइथीबा पीखी मैच असे माई पाखरबा सोयोगे पांजल अहुम अदु एल तोम्बना मैच के मिनिट 15 अमदी हुमफुदरा तरुक चटपदा टीम गे पांजल अनि चनखी एन मोटिलालना मैच के मिनिट 19 चटपदा गोल अमा चनखी चथरक्लिबा लीग असगी हयेंग मैच अनि सनरगनी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी की मिटिंग मखादा हियांगथांगी कमख्या प्रेमटोन कॉलेज न युम्बु ओइरगा कॉलेज असिगे हॉल दा नावरेम राजेंद्र सिंह मेमोरियल मेंस अमदी नावरेम ओंगबी तंपाक लेमा देवी मेमोरियल वुमेन्स मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज जूडो टूर्नामेंट पांगथोखरे टूर्नामेंट असिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा लेरिबा कॉलेज तरा तरेत तगी नुपी अमदी नुपा जूडो का कुंट्रा तरेत न सरक याखी टूर्नामेंट असिगी नुपा कांगलुप की ओवरऑल टीम चैंपियन प्रभावती कॉलेज न गोल्ड मेडल अहुम अमदी ब्रॉन्ज मेडल अमा लौदुना ट्रॉफी लौखी नुपी कांगलुप की ओइनसु प्रभावती कॉलेज न पांजल अमा अमदी ब्रॉन्ज मेडल अमा लौदुना ओवरऑल टीम चैंपियन की टाइटल लौखी टूर्नामेंट असे हौदोकपा अमदी लोइसिनबगी थौरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी की सेक्रेटरी अमदी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मणिपुर यूनिवर्सिटी डॉक्टर CH प्रदीप कामाख्या पेमटोन कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर W निमाई डोनर मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्रो अमदी मणिपुर जूडो एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट सोइबम रणबीरना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरक याखी डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम सिंधुना जिरीबाम की बबुपरादा लेबा लमलेन कम्युनिटी हॉल कम कांगशांग जिरीबाम की कांगखुट निपान अमदी कासार कांगखुट अनि याउना पुन्ना कांगखुट तरा न सरुक यादुना सानरिबा अहानबा RK इबोतोंबी देवी मेमोरियल लेमरोल कांग टूर्नामेंट 2025 की ngasi sanakeba match ta kasar kangkhut B na SAYC sorok ating bibo panjal nipan tare tamai thiba pikhi ngasi sanakeba match asida SAYC sorok ating bi kangkhut na tos ngamduna kang kapa hauki aduga kasar kangkhut B na maikei khanduna kang sanaba hauki half mamang da kasar kangkhut B na SAYC sorok ating bibo panjal manga marida maithiba पीखी हाफ मतुंगदा अपीबा मतमदा कासार कांगखुद बीना SAYC सोरok अतिंग बिबो पांजल निपान तरेता माइथीबा पीखी ngasi sanakiba match cha E Dewan Singh na umpire H Inau Pishakna scorer oiki hayengi match nungthilpung ama taba matamda Ichel Club Dibonga MITL Jiribamga sanagani नुमित निनी चुपना चथगदोरिबा अक्टोबर 9 दगी हौदुना लेट श्रीमती KH ओंगबी नुपी मचा देवी कम्युनिटी हॉल युमनाम हुइड्रोम अमदी थियाम लेशांगखोंग इम्फाल वेस्ट चथरकपा सेकेंड RK मधुरिया जेट थांगता ट्रॉफी 2025 ngasi loisinkhre maitai nongsha thangta hairokna gold medal ahum silver medal ahum amadi bronze medal ahum punna point 18 ama fangduna team champion oikhre loinana thangta mahaikol yumnam huiromna gold medal ahum silver medal ama amadi bronze medal ani fangduna team runners up takre Haujik aying asagi pau amok lawirasi
ICAR Lamphel Part ki Agrometeorological Field Unit amfudagi pirakpa aying asnagi report amagi matung inna ngasi Manipur da khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree 19.2 oiki khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 19.2 mga oiki nungshita yawba ising manilgi chang na ayukta chada marifu daramathoi amadi nungthilda na chada marifu mari oiki ngasi chukiba nongjugi chang na Taranipan Dasmik Amani. Hauzi aroy bada maruoy bapaw amukahan na. Manipur da amukahan na popular government amalako matamda kari Philip Logadagi haibado mafam asida layriba party asigi tonga da workers stakeholder kaya gatana duna miyam na yaba lambida party asida chatkani haina NPP ge national president Conrad K Sangma na haidi Manipur ge Chief Secretary na thokiba order amagi matung inna Manipur Police ki IPS amadi MPS officer kunmapan ge from Hongdok Hongjin Tawkhre Manipur Lok Ayukta ge non-judicial member oina retired IAS Siddha Kishore Dev Varman ngasi Manipur ge governor na wasak lawkhre Wildlife Week celebration Manipur lengak na siluna nga si Palace Compound Layba City Convention Center da Lustin Crane. Nga sige oy na di ISCOM na sandok siya ba Manipuri pang mata nga si Dojeri mi iyang tabir ba pumna magpo kaya na nabayathang ni Jeri pinabirasi.